faslun 8 darsu 3 al iftirash ko wi'ete we'itagol huwa ɗum an yajlisa ko nde on tigi jototo ala batini rijlihi l-yusra en hoore reedu koyngal makko nanangal wa yansiba o tippa kadamal yumna teppere makko ñamere nde tawarruk ko wiyete tawarruk huwa ɗum an yaj'ala ko nde on tigi waɗata batina rijlihi l-yusra reedu koyngal makko nanangal tata fakhdihi l-yumna ka ley koyɗe fowre makko ñamere wa yaj'ala waɗa aliyatahu fowre makko nden alal ardi tata fakhdihi l-yumna ka ley busal makko ñamal wa yaj'ala waɗa aliyatahu fowre makko nden alal ardi ka hore leydi wa yansiba o tippa qadamahu l-yumna koyngal makko ñamal ngal wa yaj'ala o waɗa aliyada l-yusra jungo nano ngon fawqa rukbati l-yusra ka hore horu nanuru mabsutatal asabi hara ko ngo fonti ngo kolli wa yaqbida o tama asabi ayadihi l-yumna kulli jungo makko ñama ngon kullaha ɗi fof wa yushira o sappora bisababati sappotu ndu yuharrikuha tawahimo dimbude ndu seeɗa inda tilawati tashahhudi ka sanga jangugol tayya on limaru ya sabu ko filla annahu no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kana walatika ida jalasa si o tulike fi tashahhudi ka tayya wada o waɗa yadahu l-yumna jungo makko ñama ngon ala fakhdi l-yumna ka hore busal makko ñamal wa yadahu l-yusra waɗa jungo makko nano ngon ala fakhdi l-yusra ka hore busal makko nanal wa ashara o sappora bisababa walam yujawiz o yawtinta kadi basaro gete makko ɗen isharatahu e sappande hondu makko ndu o sappori ndu tasiyan jeena ɓun ɗum wad'ul yadayni ko waɗugol juɗɗi ɗiɗi ala sadri ka hoore ɓernde ko woɓɓe goo wi'ata ko mojo juula ɗum tigiri wi'gol mojo juula ko haala sabutugol ko waɗugol juuɗe ɗen ɗiɗi ka hoore ɓernde al-yumna jungo ñamango fawgal yusra hoore nanongol le kawli sahal sabu makko sahal kana nasu laati ko yimɓe ɓen yu'maruna hiɓe yamirano ani yamirteno ani hiɓe yamirayno an yada arrajulu nde gorko waɗata yadahu l-yumna jungo makko ñamangon ala dira'ihi l-yusra ka hoore e sogonal makko nanal fi solati ka julde wali gawli jabiri sabu mako jabiri marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laɗa Allah feƴƴirno bi rajulin gorko no wa huwa tawi kanko yusalli mo juula wa gad wada tawi noon himo waɗi yadahu l-yusra jungo makko nanongon alal yumna ka hoore ñaamo fantaza'aha ne laɗo sorti jungo ñaamo ngon wada al yumna ɓe watti ñaamo ngon ɓe dewtigo alal yusra e hoore nanongon ashiran sapabunno addu'a du'agol fi sujudi ka sujudu li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado ala fame inni min nuhitu mi hadama an aqra ande mi jangata alqur'ana rakian aw sajidan simido wadi ko ma mi do wadi sujudu fa amma ruku on ko on tigi landa don fa azimu fihi rabba mawnine jomi mon don teddinommo wa amma sujudu amma ka sujudu ko landa don fajita hidu tinne fiddu ay wadugol du'a fa gamanun hino tanjina ay haqiqun ko gonga hino tanjina an yustajaba lakum de jabinante don si on du'i kedon al hadi ashara sappo e gon addu'a ko du'agol fi tashahhudil akhir ka tayya sakkitoro بعد الصلاة باو جول قال على النبي دو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات وولدي كونغودي دو اللهم يا الله إني أعوذ بك من مولور من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا إمرد فتنة جنغرنا والممات إمايد ومن فتنة المسيح الدجال فتنة أو دو يتدو مسيح رقو على قوي مسيح الدجال ميتر واتر وذلك دون لقولي صلى الله عليه وسلم كسما كن لادو إذا فرغ أحدكم سقط مودون غيني من التشهد الأخير إتايا سكي ترى فليتعوذ بالله ومولر الله من 40 إبيجني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى هاك دعاء مجانغو دنجوني وحتدو الثاني أسر سبو إدي بيون التيامن نيام دينغول بالسلام كسالمنام بمعنى أدرغول كسنغو نيام سواتيرا كسنغو نانو الثالث أسر سبو إتتيون التسليمة كسالمنام الثانية ديمونغو ala yasarihi kanano makko limaru ya sabu ko filla ko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana belar ko sallimu salminaino an yamini kasengo be nyama wa yasari kasengo mabbe nano be yitta yeso mabbe ngon be yitto wa hatta yura hayi o bayadu khaddihi daniri gabbude mabbe den arabi ashar sappo enay on adhikru ko wadugol non joni dhikru on waddu'a e du'agol bi maana jantagol indalla wadugol du'a ba'da salam
bawon tigi salmini lil ahadith al atiya sabu de hadise je wonde arde do walan hadith arano an sawbana yattama sawbana radiyallahu anhu qala mak kana laati rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa siyo gayni min salati julde makkonde kun do yete wadugo dhikro istaghfara wa yastaghfirullah sallallahu bitati wastaghfirullah wa insinu alla wa qala ya allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalal wal ikram nokugo tabarakta wa ta'alaita nokugo no bediti athani hadith dimo al muad yattama muad min jabal radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha be nangono bi yadihi jungo makko go yawman nyandego be jogitino jungo makko go thumma qala rifte be maki ya muad inni min la uhibbuka wallahi mi do yiduma usika min wasiyade ma ya muad la tada anna wata accude fi duburi kulli salatin batte kala julde farilla anta qulande wi ata allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah walla mi wona jantotodo indema walla mi wona yetto nemaji madi walla mi wona moƴƴinowo dewal ko mi rewa e mako en fo en natori e wasiye on don salisan tasabundun e hadisaji di anil Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana belatika yaqulu be makayno dubra kulli salatin batte kala julde maktubatin farilla be makay la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la ma'ani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu Rabi an yabunnu an abi amamata anna nabiyya wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara kala jangudo ayatal kursi dubra kulli salatin batte kala julde lam yamna'u hadata mo sakkata ko min dukhulil jannati natugol aljanna illa an yamuta sonande o mayata khamisan hadith jawabon an abi hurairata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha allah kala ila subhanallahi dubra kulli salatin batte kala julde salasan wa salasina labi capanta tati wa kabbara wi Allahu akbar salasan wa salasina kono shaykhu jondi wi ka windugol man hamidallah o mo wi ka alhamdulillah salasan wa salasina o diwno dum don dido tati fatilka dido tati tis'atun wa tis'un woni capande jeena e jeena wa qala wi tamamal mi'atin min dum temedere den la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir be maki kamɓe ne laaɗo kala woluɗo ɗum ghufirat khatayahu bakkatuji makko ɗin yaafete ko ɗi ɗuuɗi wo fa in kana tasi ɗi laatike mithla zabadil bari ɗi fota e ngufo bahar on ɗuuɗude Allahu akbar sadisan jeega bun non Sa'd bun Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana laatike ta'awwadu hima mawlo rayno Allah dubura kulli salatin batte kala julde bi hadhihi kalimati ɗiɗo konngudi kanko ne laaɗo ma kana Allahumma ya Allah inni mi a'udhu bika min al-bukhli murde guddam wa a'udhu bika min al-jubni kulur reedu wongol adem mususa reedu wa a'udhu bika min an uradda dinde mi ruttete ila ardalil umuri haka buri jasude gurdam naw yaata ko naade yaltine naade ronde yaltine wa a'udhu bika min fitnati dunya imorde kala problem ji aduna wa a'udhu bika min adhabil qabr wa kana Sa'd radiyallahu anhu yu'allimuhunna awladahu kanka dari mo jannayno dum do bibbe makko ben enen kadi yakaseedo en janne bibbe men ben jim on no yewte makruhatuha anyaadi din ka julde awalan aranun dum e majji kanji kadi hedi ha heldadi sappo e diti aranun dum e majji al iltifat ko yitolgol biro asi hore den awil basari ma gite den andi da kol kalta gite ma den darira bekke ma yaha ka sujudu yurnoraka hakkunde koyde ma ɗum woni yeƴƴitorgol gite yeƴƴitorgol hoore nden ɗum ko yeƴƴitagol ko anda ko li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko ne laaɗo huwa ɗum ikhtilasun ko wippande yahtalisu shaytan wippoto min salati al-abdi immorde julde jiyaɗo o saniyan ɗi mun ɗum raful basari ɓantugol gite ɗe ila samai ka asama no kolkalta no ndara pilafon on no ndara ventilateur ji ɗin no ndara dalwal ngal ɗum wattake li qawli sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin kondon alhali ɓeɗo yimɓe yarfa'una bantobe abiswarahum gite mabbe den ila samai faade ka asama fi salatim e der julde mabbe ne la yantahinna e yobe hadito nokugo la yantahiyanna e yobe hadito aw la tukhtafanna ma dum awa do wippete nyande go absarum gite mabbe den sibe tikkitike
salisan tatabun at-takhassuru nyujugol keke din ko be wadi do at-tahadduru kono ko khassuru on woni ko selli tobbere nden wada nden ka hore swadu ka hore ha unde wonata wawa dum wadul yadi ko wadugol juude den alal khasirati ka hore keke nyojja keke din li qawli abi hurairah radhiyallahu anhu nahan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam hadi an yusalli nde on tigi julata muhtasiran harako nyojjudo keke hadisan ko muttafaqun alayh rabi'an nayabun an yakuffa al musalli konde juldo on jogitoto ma istarsala konko juutiti min sha'ri immorde lebi makko din sukunu makko dun aw kummihi ma juude doloke makko den aw thawbihi ma concol makko gol wona e mobugol dun tun e wakkitagol e podugol e yiltindirgol sondo kala e der julde den ko anya li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu makko ne laado mirtum yamirama ana sujuda de mi julata de mi sujjata ala sabati a'da'in dow tere jeddi wala akufu sha'ran harami ala jogitade lebol wala thawban wana cunci khamisan jawabun dum tasbikul asabi bisindirgol kolli din kottinadi bisindirgol kolli din aw qarqa'atuha ma kottingol di limaru ya sabu ko filla nawna sallallahu alaihi wasallam ra'abi uno rajulan gorko kada shabaka tayo bisindiri asabi kolli makko din fi salati ka julde fa farraja be arbe sendindiri bayna asabi yakunde kolli makko din wa qala be makila to farqi wata kottin asabi aka kolli madin wanta tawa fi salati da julde nani wattake so hadisan jega bonno masul hasa mawlugol koccuri ka sujjata don to masujji o mawla yemo akthara min marratin ko buri nde wotere non kadi ko anya min mawdi sujudi modde nokko kawntigi sujjata don le gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelaado idaga ma hadukum si goddo modon imani ke ila salati faade julde nde fa inna rahmatan la yurmende Allah nde haray to waji wono fewtiti e makko fala yamsal hasa wata woni mawlugol ndi ko curi liwli to don ha wa qawli mako mabbe in kunta salati ke fa'ilan ko be mawla famaratan waydata amulu nde wotre stay ko cure gono sanyini don sebunde den don tufu dem bay islam ko diina yurmende do wayna bude jungo mango mawlitande wotre nde yiltondira sabian jedda mun alabath ko fijindaru wa kullu ma yashghal e kala ko sokolinta nedon an salati tamo julde den wa yudhibu naba khushu'a yankinare julde den kala bathi wano fijirgo billihiyati ware den ino julude no podude lebi ware din awi iyabi ma conci din awi nazari ma darugol ila zakhrafatil busti faade e cudari ko wedditi ko ndara bi mana pikkodi ko tapi on pikkira ko awil judurani ma jimbangal ndara pentro wona hawi dalika e ko nanta taydum di gawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado askinu fi salati deje e der julde nden saminan jetata unnal qira'atu jangugol qur'an fi ruku'i aw sujud ka alqur'ana ma e ka ruku ma ka sujud hadum kadi no anya ndi gawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko ne laado no hiitu mi hadama an aqra ande mi jangata alqur'ana raki'an aw sajidan harami do wadi ruku ma mi do wadi sujud tasian jena yabun dum mudafa'atul akhbathain ko julugol tasobeji dindi no duñidirde dafa ala yade hurugo jano ma to soko biya don inna yo mi julu henyam yaha dum no anya ay al bawlu aw al gha'iti bawle dem ma sobe o ashiran sapabun no as-salatu ko julugol bi hadrati ta'am wonande banno do nyamete tawa mo wela mo faala nyamete o nden julde don kadi no anya parce que o julay hakkile makko den ka nyamete woni naka julde le gawli alayhi salatu wassalam dalil non wodi sabu mako ne laado la salata julde ala nabi hadrati ta'amin fi banno do nyamete harahi mo hatonjini e nyamete on wala huwa wana mo kanyu yudafil akhbathail musubeji di woni duñindirande inna mi julu henya mi nyama maayo mi julu henya mi yaka wurgo be do dido julde mabbe nden hino anya en wi'ata si be juli julde nden no harmi de yettetake ma ande boni en wi'ata kono julde mabbe nden hino anya moƴƴa non si wi amano anya awa haysi tay bonal kono baraji din duitike moƴƴa al hadi ashar wasani asara sappo e gon e sappo e didi on al julus ko jodagol alal agi bayni ka hore ciodduli may ka tobbere ley be wi agiba to shaytanu dum ko jonde shaytan hiya dum aligaw ko jumminagol wadum an yalsagal aliyata ko de on tigi kolata fowe makko den bil ardi ka leydi wa yansiba saqayhi o cikka ko dum woni
e belenji makko din o yada yadahi alal ardi o lappa juude makko den ka hore leydi ka iga il kalbi wono bariru ƴumminorta ko ɗum woni ko fanda nde jonde no yeddondira woɓɓe no wi'a ko ni woɓɓe no wi'a ko ni woɓɓe no wi'a ko ni woɓɓe no wi'a ko ndeɗa ɓe no wi'a ko ndeɗa fotuno hara ko vidéo hara ko filmation hara mi waɗay pratique no jomiraɓe gande ɓen famiri non fi jonde nden woɓɓe no faami façon feere woɓɓe no faami façon feere yiltitoɗen dow waftirashu dhira'ain e weƴƴutugol sogoni ɗen ɗiɗi li qawli Aisha sabu mako nene Aisha ɗum ɗo fo hino anya kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha hiɓe haɗayno an ugubati shaytan gaay jonde shaytani ko ni ɗum aljulus ko joɗagol alal aqibayni ka hori codduli to yanha hiɓe haɗuna kadi haɗayno an yaftarisha rajulu nde gorko weƴƴitata dira'ai sogone makko ɗen iftirasa sabu'i wono buutoji ɗin weƴƴitirta ko ɗum woni e juuɗe muɗum ɗen ka leydi rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadisi on daali on no yewta en mubtilatuha fi bonnayɗi julde ɗin yubtilu salatu no bonna julde nden umurun fiyakuji hiya ko ɗin ɗon si waɗi ko julde nden boni few naawigol no aña ɗin kadi no yehi haaɗi jeeɗiɗi awalan ara non ɗum tarku rukunin ko accugol tugalal accugol farilla le goy min arkani ay modde farillaji julde ɗin illam yatadarakahu so heɓal feere hewtitagol tugalal ngal o watta ngal atna as-salati nder julde nden aw ba'dama ɓaawo julde nden bi dalilin gokkitel ni hada neɓitale le qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo lil musii fi oɗo bonnuɗo salatu julde makko nden to mo yewtuno ɗen inde muɗum nanen iɗon andi e oɗo bi maana rafi'u bin khiladin ɓe makani oɗo o gattara tawi o acci attamanina to deƴere nden walla itidala e fotodirgo wo huma ɗin ɗiɗi le rukunani ko farillaji ɗiɗi ɓe maki ɓatum o acci ɗin ɗiɗi irji fa salli fa innaka lam tusalli rutto juula a juulal taw sani an ɗimmunu al aklu ñamugol awi shurbu ma yargol li qawli sallallahu alaihi wasallam inna fi salati ande woni e nder nde julde la shuhulan ko soholinta goɗɗo itta mo e kala ko woni kon naɓa mo julde nden tum no ñaamu no juulude no maɗɗi goro ma bomborre ɓay ko ɗiɗi weli ñaamude no juulude salisan tataɓun ɗum alkalamu wowlugol li gayri islahi ha hara wona haala moƴƴina ka julde nden ko haala moƴƴina ka julde nden en laala li qawli ta'ala sabu daalol Allah wa qumu lillahi qanitin wa qawli rasul inna hadhihi salah ande non de julde la sulhu moƴƴata fiya e nder mari shay'un hay pos min kalamin nas immorde haalaji yimɓe ɓen فإن كان سلاتك أن الكلام حالا كان لسلاحها كفيك مؤجن تجلدن إلا على وذلك دونك أن يسلم الإمام كون الإمام سلمنت مثلا ثم يسأل رفتو يتو أولاندو أن إتمام صلاتي إسكيت جلد ما كنت تمي فإذا قيل له سويتام أو لم تتم تمالي أتم أو إمو تمنا أو يستفتيه الإمام ما إمام دعب فالجتاد في قراءة أندر جنگ مكو فيفتح عليه فالجتام المأموم بابا وجو فذلك ɗum ɗo fof woni haala imam woli ɓawa woli kono la ba'sa bi illa la parce que ko haala moƴƴine ka julde nden kono noon ko yoɓe etto kadi hara haala kan ɗon ko haala arabu ɓe waɗi wona pular wona soso wona chinois wona espagnol wona balanta wona pepeli wona meni wona limba idi ko waɗi takallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗallam yewtuno fi salati ka julde makko wa takallama dhul yadayn kadi jaabi walam tubtil salatu ma kono julde maɓɓe nden bonano kono wiɗen ko arabu ɓe woluno wona bambara ɓe woluno wona olof ɓe woluno wona mandinko ɓe yewtuno wona kisi wona andanɗa hoorema kala haala ka wona arabu hollali noon haala ka wona arabu si wowlama haray boni dey kono noon koye tawara ko haala arabu faqad qala dhul yadayn gomɗi dhul yadayn inni mukhatiban mo yewtude annabiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oyi nelaɗo ana siita a yejjuto ha raɓɓinɗinɗa am usrati salat ka julde nden ɗoytama ɗum ko haala ka faqala law rasulullah sallam nelaɗo Allah jaabimo lam ansam yejjitalde wa lam tabusur julde nden kadi ɗoytaka andi nelaɗo kadi maaki yeyi ɗon ha tayle nelaɗo waɗi goɗɗum e mum ɓeymin ɓe timmini rabi'an yabun ɗum addahaku jalgol fandangol wa huwal qahqahatuko kankutugol tabassum wona musugol ngol ɗum ɗon bonnay julde nde jalgol non kankita musidɓe julɓe hay stayna e nder julde neɗɗo culɗo
o taw naatu e ɗum ko golle puyɗe ko golle ɗe o hani feƴƴi ndewre makko non jalo kankita akkanda ganno womɓe ɗum ɓe fof nana ɗum ko faljere fagadaji ma almuslimuna gomɗi julɓe ɓe fottani ala botulani e dow bonugol solati julde man dahika on jallo faga haga o kenkiti fiya e nder julde nden hatta anna ba'da ahli ilm ha yoga e jomiraɓe gande ɓen desa yaraɓe yi botulana wudu'ihi aidan bonugol hay salligi makko on kadi on faami wa qad ruwiya gomɗi fillah manu ko jettane la sallallahu alaihi wasallam qawlu kongol makko la yaqta'u sala bonnata julde nden alkashuru e mosugol walakin skon yaqtawa bonna inde alga hakatu jalgol kenkita khamisan jawabun don al amalul kasir golleli dududi e nder julde koso kasawil heewul li munafatihi sabu ko riwata konne don lil ibadati itamo e dewangal wan shikhalil qalbi e ko sokolinta kon berne ne wala ada e tere den be ghairi salati anaba ko tanafi julde den amma amalul yasir amma gollihum seedahum kaysilal imam on mojjintingol mete lengol ngol fokkiti firtade aw taqaddumi khutwatin ma ardagol palande wotere ma didi ila saffi ya ka saffe wal yeso li sad furjatin fi uddugol yolde aw maddi yadi ma fontugol jungo mungon ila shay'in faade goddum e ko fokkiti tajutude yeso makko harakatan waidatan harako memminande wotere mo fe ma hungotum ma didoy don falata butul salatu falata butul salatu julde nden bonata bihi sabudum lima sahha sabu ko selli anhu e makkan ko nelaado sallallahu alaihi wasallam annahu kanko rafa umama o wundino umama wa wadaaha o wundotonomo o wadaaha o joddinamo kadi wa watawa kanko fi salati mo ka julde ya ummun nasata kadi mo almade yimbe ben wa umama kombon umama hiya dum bintu zainab ko jiwun zainab non zainab kadi binti rasulillah ko biddo nelaado Allah bi mana ko jiwun tanira hun nelaado be wundotono kon kam hirabu sibe darike be babe yetta kumbe sekko sibe sujugol be joddina kun haabe sujja andi golle hun seeda hunno don ka rondo rowtiro sadisan jeega bonnon ziyadatu mithli salat beydugol yeru julde den net sahawan kay jutugol ndon boni amma ka tewagol mo tewi ke beydi darnde wotre ray boni ndon ka mo tewi ke beydi pi ngodo hay sitim mali darnde ray boni ko yejjutugol yejjita ye beyda yeru julde den net kan yusalli zura wande o julata fana samaniyatan darde jeetati andi o beydi yerumo ayil maghribi ma o jula futro sittan darde jeego ay subuhi ma o jula subaka arba'an darde nay li anna sawa sabu hara yejjitande makko nen do al kabira ino mawni no fejjiti ila haddi faade kerol an yazida ndo beydata fi salati julde nden mitla yermayr dalil nun ko dalil tindino ala adami khushu'ihi e do wasegol yankinare makko nden alladi nde yankinare wonde kanyre sirru salati ko kayre woni gundo julde makko nden wa ruhiha ko kayre kadile woni ruhu julde makko nden on faami wa idha faqadati salatu si julde nden wasama hattike ruhu mayre on batala tara inde boni sabi an jeeda da bundum dhikru ko jantagol ko andutugol salatin julde qabla ha duwanonde julede adi ndende oni julude don masalan kan yadkhula wande o natanta fil asri julugol alansara wa yadhkura andeta kuniyo annahu kanko ma salla zura julal fanata fa inal asrara don alansara on tabtulu boni hatta yusalli zura ha ujula fana anta id ko da tartibu rewni ndirgol bayna salawatil khams hakkunde waqtuji din joyi fardun on ko farilla li wurudi hasabu julugol mudum an shari ga sharia on murattabatan no jokkondiriri fardan